ka Federation of Riboy People hagasing sa jan balala kalakhang talaya kaway ka karkhana sanjri ka badan hagasnang Mausmai Riboy District hadin ka jingshem bagani ka karkhana ka tre kammentala bon snem klem da donye kinuginu ki kot kisla ki badai banyo na ka sarkar Meghalaya kani ka seng balalam khamat do working president Pateng Mirsing but vice president Juban Jun Swear Kalik pen kenraya kani ka karkhana hadin ka jingyo jingtip bagani ka karkhana la kano bakla tre kam bi an la bon snem Bakren berkinong to kubor, uba Pateng Mirsing ulay tu baka seng kala yo jingtip halor ka jingdon jong kani ka karkhana sanjri hagas nang Mausmai khatway mer kabala pentri kam bi an da ubar jla bala tip kerteng kum Rohit Kapoor ula kano baka seng kala wat jingtip lu ka babnia ya ka jingtri kam kani ka karkhana bat shem ba Rohit Kapoor umju siu khajna satya kat hadu mentasha ka sarkar jalla Hakani ka jinglet kendra ka seng kala kundu yo ukpa jong Rohit Kapoor bat kala pani ki kot kisla ban pinchisha Hindray ute urang ba umshim nasla satya ban pin I bagani ka karkhana kalayo chingbin. Naglang juga seng iwan kene men siningkong ilawan iwan ban pan ki kot kisla ki jong kani ka factory. Adin bang ilayo ka information ba kimbiang kita ki kot kisla ban ron kani ka factory. Naglang juga seng ilawan men siningkong te naglang jong ni utrai jong kani company ulong bangin sapani la si palai menin ka singi. Te menin ka singi naglang jong ngim semlayo banewan bat ilawan mata ka singi kliyo mela penbiang kita kot kisla. Hari hadin bagi lawan hang ne. Une utrai jong ne company umla ban penbiang iwairu ikot isla. Te nakadang nagleng juga seng gila shim ya negara. Bakat ba umpat la ban penbiang ikot isla nagleng ka seng khang talaswa ya kane ka factory bat hadin bol la ban penbiang ikot isla ngisa alat ya ubun pli namaring yo ina ka por kini ki non tribal ki wan sakane ka ri ga jongi banele ki business ki balai phujaj ki babun hi kimbiang ikot kisla te nagleng juga seng ikwa man kercai ba ngim ailat yakum kine ki factory ki bawan le be an banwan kamai be an nakne kari ke jongi den nagraw nagleng juga Confederation of Riboy People ngila shim ke negara ban khang talashi sendon ya kane ka factory hang ne apok snong juga Mausmai but nyai pori u la siningkong ba un penbiang ke ikot kisla lada umla man penbiang gin be sendon but briu Nagane ka jaka bakilik paino si kisnong gitaw gijoki kata kade ka ba ngishim ya karay na kalyang jong kaseng but gidekerpat siya ka district council but siya ka office jong deputy commissioner ba makiru kidai banwan sek ya kane ka factory ka badan hangne ba biang ne em ki kot kisla namar nyo iba hadu menta umla ban penbiang ya kot kisla umla ban peni siya kaseng ya gede kot kisla ki ba uyo tingkerpat siya ka district council ba kadai banwan hiar banwan jurip ya kane ka factory hangne apo Mausmai